All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz gyat som gyat leni le FM megahertz zale thum point nga panung ki pongkhia paite program hi tunin Thuthak Lakkhawm Simna Ngaihkhiakna Phatna la na hon tel khom teu ngai na bana Dr. Tualchin Neihsialin Thugenna ane ngai nai nei dingo tu namasapenin Thuthak Lakkhawm Simnai nei ding All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asimtu Lamhoihching Mangte Manipura paisa dakal som ni leli sungin local mi som kwale khat pasal som ngale khat le numei som li bana Central Armed Police Force CAPF personnel mi som thumle kwate COVID-19 ve thakamu swa hi u dakal som ni leli sungma in mi som guk leli te dama pot sakhiu hi tunitan in Manipura COVID-19 ve mi sang li le za le som le ni phata a et kola omlel sang le zagyat le li damswa mi sang ni le zani le som ka le nga phata in asi mi som le thum recovery rate percent in zalaka som nga le nga point gyat khat pha hi Manipur Sarkarin Department of Health and Family Welfare Noukha State Health Agency nisagi sunga daka somni lelia ding damdoi ina admission to kisaya boy na tuakte panpi na ding a bol khyak ahi panpi na poimo te adin chiklai pe win helpline number 1800 103 2015 toll free number Thuthak thei ding ahi SHA zat pat ahi nungin mi tam tak tia ding in hinna humbit tuin pangtheya apaisa ni thum sungin damdoi in to kisai call somgyat lenga dongwa amauti avekun SHA team te tungtonin damdo into kisai panpi na pya khita uchin thuswakin gen hi Nagaland mi som nga COVID-19 ve thakin muswa u tunitanin COVID-19 ve amu swa sangthum zale somguk le gyat phata a etkola omlel sangni le som lenga damswa sangkhat zakhat somthum le kwa COVID-19 zaka si sagi omta hi Meghalaya COVID-19 ve thakamu swa somleli pha ake gomin COVID-19 ve Meghalaya a sangkhat zakhat som kwale thum phata a etkola omlal mi zagukle somli damswa mi zangale somli le sagi COVID-19 zaka si mi guk phata hi Sikima zanin mi ni COVID-19 ve thakin muswa wa age gomin sikima COVID-19 ve mi zakwale som thumle ni phata hi etkola omlel zathumle somnga damswa zangale somgya le khat COVID-19 zaka si mi khatom ta hi Meghalaya African swine flu fever voknat na singtang khwa somle ni a omziakin Meghalaya Sarkarin voksi namunte containment zone in pawngding chiu Deputy Chief Minister Preston Tinsong Gendan in voknat na omna khwatia pan voklak lu lo ding le containment zone omna tia voksa nek le tha kham hiding chi Nagaland Assembly a one-day session ne nahuna Nagaland Chief Minister Nephew Rio in Nagaland chi revenue deficit state imale ama waswak resource te zangin crore zale somli le ni COVID-19 do na dingin zangkin tao chi a COVID-19 ve ahi kele ama tonga na CMT tenbol le tuambol loading in ngen hi Chief Minister in mipite kyanga solkal thupyakte zui a memal in kwan le khotanga ma nidam theina poimo ngai a kikem ding in ngen hi Union Human Resource Development Ministry in Central Universities somli ranking a Ngaihkhiakna lakwa Arunachal Pradesh Central Varsity sa Omsun Rajiv Gandhi University in Rengni na lwa pha hi Ya University Itanagar 8 kilometer somlenga agamla Doimuk village a Rono Hills a hi a 83% mu in ni inalo hi 90% mu in Jamia Millia Islamia in Khatna lahi Xinjiang Independence Day somsagi lelina ahi to kitonin India gampumpia Independence Day lopna omding hi yai huna Prime Minister in Puanlap kaipalna neiding India mi piti ading in Thugenna Red Fort New Delhi neiding hi Hai to kisayin kisakhol na zo hita a security personnel sangli ten hun se zatna vengdingu hi President Ramnath Kovind in tunin Thugenna neidinga National Network All India Radio le Doordarshan channel tenga tunitak daksagi apan kha khya khiding tunadinga Thuthak Lakkhawm isim theu hai teng ahi
COVID-19 do na a frontline worker tin na sepan pi in la pa toy dan siamin thu zuaw the zak tuin pangken thu bel chan dol le thu dik na the na dingin Ministry of Health and Family Welfare website apan le zelin la COVID-19 the zak tuin kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kik te den bol mai lowin thu hoi le maban lamit na to han thon zo in yai nat na ve kha le quarantine na om khate min hi na veng min te pholak dinga hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Lateel masapia na ngai dingu alaya Jesu chila Nunhoih inasak. Dia huntil tu di leiko tapan upa thangin tong thang upa hau khan thang nu hat nu themboy nu hekim le nu kim lam ten de ma huntelu hi ingai dingu. Alai Jesu Alai Jesu
Donabana Dr. Tualchin Neihsial freedom fighters with reference to independent India chitupi zanga Thugenna ingay dingo. India injalen na amu ogasom lengani to kitua ka igen ding thupia hi le freedom fighters with reference to independent India. India jalen na gam to bisaya jalen na sol tu te chi mangkang gam ke kumpite uk na le vai hom na pana Indian swa tang na le jalen na amu na dia ahin na nangon u ilo yala sol tu te pen freedom fighters jalen na sol tu te chin amu hi Indian jalen na le swa tang na amu na dia jalen na sol tu ten kum som kwa sung buai pi gim pi le tol pi ma mawi India jalen na ding aswal lai India makai te laka India gam sung apan mangkang kung pi te hong vai hom na thunei na le uk na bi sak ding chi a ki thutua kin angai danu ki khat ma le aswal ado ding dan wa bel athei danu amu danu la pai pi danu ibang gi ge khol lo hi India jalen na ding swal tu te laka angai dan le pai dan khat ki bal lo jia kin pol thum in ki khen na ma le athil tu bu le angim u India swa tang na ai khana moderate polun thuneu no tia compute to gen khoma athu gen ving akilep na bolding chi lam lungul zo u hi nina extremist poltin bel helna ki phin na le thagum zanga do dal thei ting do dal anan ding chi apai piu hi British vai hom na deilowa do dal na a congress nga moderate polte paidan deilo extremist pol ken khat atiakin lok maya tilak makain na pitakin soisel kha jajenu hi moderate pol in all in ku na dan bole legislative council ken khat te bol hoin tua to leng atop chiangin hong kilo chingmai ding achiwa ale lampang extremist pol in bel dalen na kichi ipian pi dik na hiya inei ding hi wajia kin wai swal ding a hi chi India mi pi te kithalop sak le thatho sak poimo a hi achiu hi extremist pol amakai min thang le talang ma a hi wale lala last pat rai Bar Gangadhar Tilak le Bipin Chandra Pal ahiwa mi pite kianga nadin munu setak apan hang san tak le lao lowin hong ding khia unga chin mi pite tok phurui model polten bel mi pi naw tang kianga phopok na le hal na petu mentor bang a ki ko in gam le nam I na nationalism mi pi vai hom na democracy le adang dang de piakiak na dia hong hal tu in ki ko yu hi Himalaya moderate pai pi dan le pomdan te pen extremist de khop low in moderate te hum na prayer ngen na petition le hel na protest chia pi thum achiu na taka soisel sakui Moderate le extremist te bana Amritsar khopi lai zanga Jalian Walabak kichi namuna British NMP alom tha na jia kun revolutionary kichi polkhat hongpian be non hi India revolutionaries min thang diak akigen Bhagat Singh Gangadhar Tilak India sin saktu min thang Sri Au Ro Bindu Simlai vai le khalam vai amakai tu Chandra Shekhar Azad Mangal Pandey le adang dang underground revolutionaries ten bel British vai hom na pansua tang na diagal van to pangado ding chi alampi sunahi achinwa muhi bang tengenin sama lehang India in swa tang na le zalena amu na dia bang ma thagum zangloa kumsom war muang tang taka non violence protest boycott le dandi mars pi in gandhi hongki pe hi Indian swa tang amu na ding in kuan ano hat pe na chi thua adona ki bangai ema le khatna Netaji Subhash Chandra Bose in Japan te hu na to Indian National Army Azad Hind Force in no nahon bol le ani na Mahatma Gandhi makaya India potsanun koit India Chino na hon pai piun jalen na mu na ding ni kai na hi gamdang le minam dang ten vai hom na le op khum na pan swa tang na le jalen na mu na dia mi asing asang ten ahin na nangon ilo hiala pan la tu te min gen sing lo I hi manun ya am lo itak lang ding hi lai gel tu le la huak tu ten pan alang danu India in jalen na am
amu na dia zalen na sual tu te lak alai gel tu le la phuak tu thang ahi ule Rabindranath Tagore Muhammad Iqbal Bankim Chandra Chatterjee Subrahmanya Bharati Jawaharlal Nehru Sarojini Naidu Sri Aurobindo le MK Gandhi chi te min tai sanin kinol kin thei lo hi Netaji Subhash Chandra Bose in Zai Hind chi thumal ahon zat masak bangin Bankim Chandra Chatterjee in Vande Mataram chi ahon hwan khiak bangin Netaji in chi san hon pia in ten zalen na kon peding chi te Rabindranath Tagore in la po Gitanjali abol khiak in mi pi te lungsim khoi ni pakpur ma hi Mahatma Gandhi in thagum swaloa ahimsa ahi kelen non violence zanga Indian swa tang na amuna ding lampi sial hi Gandhi to kitutuak le pangkhom India zalen na swal tu te ahi wale Jawaharlal Nehru Sardar Vallabhbhai Patel Maulana Abdul Kalam Azad Sarojini Naidu Rajendra Prasad C.R. Das Chakrabarti Raja Gopalachari le C.F. Andrew de ayohi Pandit Jawaharlal Nehru India Prime Minister Masapen le Deputy Prime Minister Masapen Sardar Vallabhbhai Patel ichi te jong Congress in tek le Mahatma Gandhi to sem khom le kitwa khom den hima leo ama mi mal ngai dan ki kir ki ma le ki khen na te zia kiam ki pai san hiam ai ke ki nusiat an mang mok rawin British te do khomin Indian zalen na amu nin sem khom to lo hi sang khajakwa som li lesagi kum ogas som nga ni in zalen na mu in goi kumak pan kum tengin India in pupi takin Independence Day lom gi ke hi Ihonom lai tengin Sunsawt ka zaila chila ti Thianching le lom tena saku dia hon tel tu langola omnu nya ngai wung le in kwanten mun tom tama om alom le vol teu ngai dia hon tel lo hi ingai dingo ka di pele pa na pe nang Ngaihkhiakna hi na hang nang hong iting gu na hang nang hong guming na min pha tin hong biaing xiang thâu chi kho vele lom na ding sam na et lom zo hi Paite sangin nang manaman pha zo hi Sunsawt ka zaila nahi Dunia dingai ngai thiu hai tenga hita All India Radio Imphal Changin Thuthak Lakkhawm Simna Presidential Message pana ngol zachin le lom tapan Phatna langai nai ne dingo Oni taklam dakli le minute somli ginto kitoni ni hunu abeita munchi apaite program ngai teng omnuam le mangpha